улам бышылып, кымыз канчайын бышкан сайын дамына келет, ошого атайын ушундай жазашкан. Жазашкан көрдүңүздөрбү? Атайын ичин бар оюп, эми буга тамак салып, эт салып жесе эң эле даамдуу экен да, өзгөчөчү. Бардыгы жеңил, бардыгы баягы бат-бат жыйналып, бат-бат эркиң ылайыктап жарашкан. Бул болсондан кийин алабатар, морете, эки ачасы менен жанагы түндүктү көтөрүшөт. Секреттери бар да. Председатель Акыл Токомбаев. И вот члены все собрались, фермеры. Это биофермеры, у кого мы будем заказывать биопродукты. Биздин суу өз эле иммунитет берген суу да. Биздин Караколский суу бу жерден чыгып. Ошону куюп туруп ошого салып койсок, ал 10 күндө өз процесс жүргүзүп ошондо бизге Шелуханы чогултуш керек турбайбы? Шелуха, жалбыракты өзүнүкүн өзү калтырабыз да, ушул жерге мына өсүп, өзүнө болуп. Мына ушул жерде ушундай малиналар бар, өзүнүн местный, жана белый ствол деген малина долгоиграющий. Там бул жерде жана биздин местный карагаттар көбүнчөсү. Российскийлер бар, кызыл карагат булар. Российский Алтайдан келген. Алтайскийлер да бар. Азыр көргөзөм, жакта да Алтайскийлер бар. Чоңураак чоңураак анан бирок баары все равно биздин местныйга жетпейт экен. Анан мондай кылып чыгарып атабыз да, мына могу деген биздин оточоп жана прейлерден чыккан нерсе да. Бияка да бактерияларды өстүрүп атабыз. Анткени биз топуракта бактериябыздын баары химикат чачып өлтүргөнбүз да. Булар ушу топуракта жашаш керек да, ушу бактериялар дагычы. Мен мону менен металлизм жасайм деп муну интернеттен көрүп жаңы жасап атам да азырчы, улпак менен. Улпакка да интернеттен, YouTube'дан карап жасап атам. Мына могу ак капустаган жасалганда көрдүңөрбү? Бул якада ушундай бактериялар болуп атат. Ачытты да? Ачытты. Азыр жалаң ушуларды колдонуп атабыз. Могу жана пияздыкы жана пияздын зала дегениңиз ушулбу? Жок. Пиязды жөнүндө сууга салып койгон. Сууга салып 10 күн процесс сүртүп анан буга деген 100 грамм самын су коштум, жанагы хозяйственный мыло 72%. Бул уже курт куурска, тылялардын баарына жакшы да, химия чачпайсың ар муну. Мына зала могу деген нарынын көмүрүнүн гүлү. Мында деген биздин нарынын көмүрүнүн гүлүндө кичине сера да бар экен да. Бул укмушу да берене, гумус да бар. Көмүрдүн гүлү. Бизде жыргалаңдын көмүрү менен мен кышта да ушунун баарын текшерип чыктым да, эмеге чейин апарып деген. Институт земледелиядан чыгарып атабыз. Келечегибизге жакшы болгондуктан да биз топурагыбызды таза алып калабыз, мында химикат бербейбиз да. Муну жеңил чечип коесуңар. Муну да көбөйтүп, кайра эмеден марилден өткөрүп туруп анан муну буларга кошуп туруп анан чачабыз үстүнө. Бул кумурскаларга дагы болот. Баарына кошуп коесуңар, Мындан кош керекпи же мындай кургагын кошсо булары ачып? Жок, кургагын кошуп ачкандан кийин мунун суусун азыркытып алып алыш керек да. Сөзсүз ачыш керек. Сөзсүз ачыш керек, обязательно. Ошо ачыганды сууга салып анан? Ачпаса пайдасы жок. Ачпаса пайдасы жок. Ачыш керек. Кып-кызыл болуп суу чыгат. Кантип ушундай таштап койсо ачы береби? Жок, муну деген сууга салыш керек. Уже бул отход. Бул жерде мына сөздандар бар бул жерде. Көрүнөбү? Бул жерде ушундай. Тура, Местный сөздандар. Эгер эмес. Биз сала кетсек эмне банкага салып беребиз. Бул карантинде бир да сөздан салган жокмун. Өз эле бул гумус чыгарды азыр көргөзөм. Эч кандай бизге Калифорния бар экен да ошо. Азыр мына бул жерди көчүрүп бартам, азыр могу чырпыктарды да салам, могуларды сурат көп киргизиш керек да. Слой кылыш керек. Мисалы, бир слой мындай чырпык болду. Саман, анан кайра бир слой, 40, анан кайра бир слой бок. Эме салып 50 сантиметрге жеткенден кийин жана жыргалаңдын көмүрүн себелеш керек да. Мунун үстүнө таштайсыз. Залан. Мунун үстүнө саман таштайсыз. Муну жайып турушка азыр жок, ушуну эле таштайм. Эмкилерди таштайм да. Могу свежий чөптөр бат эле 2 айда эле уже жок калат, 2 айда эле жепсем. Отходы даже жеп навоз бар, Бул жер навоз да бир. И навоз. И это, и зала. Да, зала 50 сантиметрден кийин ошо заланы саласың. Заладын кальций менен фосфор, заланы любой жака
құйып қойсаңыз азыр деген сразу. Потом что-то другое. Сразу сөзден өзі келеді да бұл жерге. Торт Наполеон. Өзі келеді. У него никакой безотходной технологии. Ничего в мусор не выкидывает. Мусор превращается в гумус. Да. Плодородную почву. Из отходов доходы. Да. Вот это есть экологично. Да. В природе так все устроено. Вот именно. И вот я это все читала, а это сейчас Ана мына бұл жерде ең күшті удобрение береді. Мұның 1 литріне деген 10 литрге отырған удобрение. Бұл аябай мощный да, залат деревесін. Атол деген жалбырақтарды күйгізіп еді бұл. вот столечко. Бұл деген, мына моу деген, көрдіңдер ма? Олар деген деревесін. А моулар деген нарындықы. Простой воды. Моу жерде моу сары болып тұр ба моулар? Мына моу сарылар деген жирғалаңдықы да. Көмірі. Жирғалаңның Ничего өмірінің себе. Жиргаланский уголь вот такой. сары. Это зола от этого. Желтенькую дает Немелерін водичку. көргіземін тіге. Земледелиеден анализдерін бүйтіп шығартып келген. Да, жалаң трава бұл жер. Она перегнивает. Жалаң трава да бұл. Отборная трава. В Европе, знаете, этих червей продают. Да? Бұны деген Бұға да өзі келді ме? бұға да өзі келді бұл жерге де өзі келді. Алып келгеніңіз жоқ. Жоқ келгенім жоқ бұл жерге де. Бүйт өзі. А мен мұны азыр бұл дәле Короче, месіне здесь червячный Китай. Там 4 миллиарда населения. қыстағылар деген қызыл болып кетеді екен. Миллиарды Они червяков. различаются. А жерде кислоталар көп та. Ана ошондон қызарып кетеді ғой деп ойлаймын да. А потом что, грядки посыпаете, да? Вот Беленький растения, наверное? посадки. Или вы посадили? Да, органиканы көбөйтөлү. Ой, если сюда посадить вот такой будет вообще, да. Чөө менен берем о. Шикардос будет. А смотрите. Көрдің мө жанагы мына пияздын шелухасы. Пияздын шелухасына мол кир жуган самынан кошуп туруп, жуктарга чаксаң жук, баягы зыянкеч кумурсканын баарын талкалайт да. И плюс мында да көп минералдар бар. Антибиотик бул дагы жанагы көп эмелерди зыянкечтерди жоготот и удобрение болуп калат да булчу. Жомдай жанагы неменикинчи, каралацкий жуккачы. Дана кайсынсы? Жана тайфун сыяктуу эле пайда берет турган кайсы? Тайфун сыяктуу. Булардын баары эле пайда берет. Эми кечке булардагы жуктарыңдагы адаптация болуп көрүп калат да. Ошон үчүн алмаштырып берип турган жакшы да. Бул ёлканыкы. Бул ёлканыкы. Ёлканыкы өлө күчтүү да бул жанагы. Мында жакшылап ачтабаш керек. 15 градустан кем болбош керек. Анан где-то 15 күн проточный суу ачтылат. Ошондон кийин муну дагы муну деген муну да 10 литрге 5 литрди кошуп туруп, буга да самын кошуп туруп, муну да чачасың. Бул дагы кальций, фосфор, удобрение да болот, колтунмаскалар жоготот. Химиясыз да. 1 литрга жабыш керекпи, жабылбаш керек? Жок, крышка жабылбаш керек. Крышка жабылбаш керек. Крышка жаппай да койду. 15 күнчө 15 градус. 15 градус жылуулукта болуш керек да. Ошондон өйдө болсо, андан өйдө болсо кайра жакшы болот. Бат болот андан өйдө болсочу. Андан ылдый болбош керек. Андан ылдый болсо, андан ылдый желательно болбош керек да. Процесс кеч жүрүп калат да. Жалаң 15тен өйдө карай постоянно бирдей температура болсо бат эле 4-5 күндө эле чыгат. Буга деле 10 литр сууга 200 грамм самын, буга деле ошондо 10 литрге. Морекил деген мисалы үчүн 1 гектарга канча чачылыш керек? 1 гектарга ошондо Мисалы үчүн 1 соток жерге 1 сотка деген где-то 30 литр кетет да, 30 литрге жакын кетет 1 гектарга. тазасы. Тазасы о. Анан ошону 30-40 литр деген сен 200-300 литр сууга чейин аралаштырсаң. Неменикичи? Пияз. Бул пияздыкын дагы муну да ошондой эле экөө битбирдей, муну да ошондой кошосуң, муну да ошондой ачтасың 15 күн. Только пияздык абы желательно жакшы болот да, муну да ошол 15 градус. Муну мындай кылып кош керек экен, мындан сомок. Мисалы үчүн, моуну алып туруп 1 литр немени
сууну 10 литрге куюп туруп бир качканын бурчуна чачып көрүп, эртесин текшерип кабып күйбөйбү баягы замураттар, ошондой болсо анан эртесин чачып бересиң. Зыянкечтер күчтүү болуп атса, үчөөнү аралаштырсаң болот. Бири-бирине зыяны жокму? Зыяны жок. Үчөө тең иши аласың. Анда уже деген бомба болуп калат да уже, мощный болуп. Бизге деген самый главный бизде деген картошка, анан картошка органика болуп. Ушундай керек болот. Анан силер эрте башташыңар керек да, эгер күч алып кете элек да, ишин таштап эме кыла элек да, эрте баштасаңар бул уже мунун жыттагандан эле келбей калат. Эрте эле баштаганыңар жакшы да, баары бир. Ар бүйгө жасаш керек да, ар бүй. Добрый вечер. Мы сегодня находимся у предпринимателя Руслана в Караколе, который занимается органическими удобрениями и производит собственный гумус. Здесь я получила полезный опыт, как правильно формировать компост, как его распределять, как увеличивать дождевых червей. И все это оказывается поэтапный сезонный момент. Сейчас мы посмотрим его речку и сам яму компостную, которую он перекладывает вот этими сухими листьями. Вы сейчас на видео видите, это шелуха после брожения, луковая, как говорится, шелуха с помощью земли, перемешкой. После этого оно идет в компост. То есть у него идет вторичная переработка дважды. Он получает сначала на дождевой воде берет, получается, проточный раствор луковой шелухи, поливает этим раствором от колорадского жука, от всяких тлей. И второй раз он перерабатывает в компост. Сами видите, это все и лопух тут лежит, и старые отходы десая, любая трава, она идет в удобрение, ничего не переводится. И там у него есть целая лаборатория. Все брожения идут на вот такой, оказывается, дождевой воде. Вот он все это показывает. И, конечно, есть какой-то специфический запах, но тем не менее тут просто перебродивший сорняк, все, что не нужно, отходы бытовые из дома, там, с кафе или где он это все это добывает. Конечно, опыт бесценный, и все это, как говорится, брожение происходит с помощью вот этой речки, я не знаю, как она называется. Вот, Речка Каракол. Вот, с речки Каракол. И, ну, всем известно, наверное, тут и в городе всегда говорят, что в Караколе святая вода. Тот же бренд каракольская шляху отличается на основе как бы вот такой, ну, воды из скважины, конечно. Но для меня было это вот, как бы сказать, первым, как говорится, удивлением, что компост и брожение вот этого биогумуса проходит на природной холодной воде. Но несмотря на то, что Каракол как бы находится в горной местности и довольно вечером прохладный климат, но днем солнечные лучи позволяют планомерно развиваться компосту. Мы приехали как пилотный проект впервые. Следующая поездка у нас агротура намечается в июле. Конечно, масса впечатлений, бесценный опыт. Ну и вот Руслан тоже страдал, оказывается, аллергическими болезнями, и это его мотивировало переходить на органику. Но я думаю, что это за будущее за органическими продуктами. Все мы знаем, что после 90-х годов, употребляя всякие химикаты, мы попортили как бы репутацию своей продукции. И сейчас как бы для нас, людей, которые занимаются здоровым образом жизни, правильное питание, это бесценный опыт. Вот, спасибо, конечно, Койко, который организовал этот агротур. Надеюсь, увидимся с вами в июне.